Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawaan lang. Yes, naimbag na pangaldaw, kadaytoy nga aldaw, daytoy manen ni Ina di for Anya-aya para iti. Anya-aya with Ina di para iti. RPN BCRL 639 kHz Radyo Ronda nga umimang mangtad kada kayo kadaytoy nga aldaw manen apo aglalo iti pangaldaw yo kadagiti ray-ray aw kat katawa kenda dumapay nga mapagsasalitaan. Dati nga Becky, ket naka-outfit itata, iti 80s. Ituloy tayo. No, ano, di or mo nga makatuptupran, gagayong kan kakapsatan, at nakitkitaan nyo deti, lang nga kasla akla deti ko. Napausan nga nag-make-up ki deti. Tapos adamot nang to deti akalugong ko in the person of Arceli Aspi. Di ba? Stephanie Picok de la Cruz is watching. Hello, hello, hello. Naimbag nga aldaw tayo amin-amin. Kidati nga pangal daw, pagsasaritaan tayo tituloy. Day dilagip tinapalabas. Idikalman si Kasepa ni Hello Inay di ko nana. Napanggay mo anak pamumpon anak ko kini Jara itatay. Nagpumpunan dati anak-anakan ni kada Clayton nga ni Jara. Kas nanang-nanang da iti LGBT. I would like to convey again my sympathy, my deepest sympathy, because we lost a kid, we lost our brother Jara, and I know he is now in a better place. He's now in the best place, and he's now with the Lord. Hi Houston Greenlee, good morning to you, my friend Houston Greenlee, together with Gio. This is Anya-aya with Ina D, and right now Zephanie is watching, one of the members of the LGBTQ, Dingras, and Houston Greenlee, the spouse, the very gorgeous and loving spouse of Gio Fajardo Greenlee, who's now having their best times here in the Philippines. They're having their vacation here in the Philippines, and can I see you guys? I miss you na. I miss you all. Hello, sir. Kung nakakasta ni Houston Greenlee. Hi, Houston. The Houston Apo iso na digite, they are planning to have the great food truck race season 15. They wish it to be played on the 27th. Ijay Centro iti Dingras. I hope we can make things happen. I hope makasaritak ni Apo Mayor, wano ni Ma'am Jen no kasano, and how we are going to tackle this endeavor, Houston and Gio. I will let you know later on. So I would just like to greet you a very, very happy day to all of you guys. My ulam today, Stephanie, is tinolang manok. Houston, you know my viand, you know my food for my lunch today. It's called chicken soup. It is chicken soup with malunggay. I am flooded already. Flooded up my name. Walden Hernandez Mamwad is watching. Sir Walden Mamwad is watching. Rica Grace Mariano Esteban is also watching. Hi Rica Grace Mariano Esteban.
Blessings ko na ni Houston Greenlee. Thank you so much, Houston. Yesterday, our topic was because gabot agbubuyan ni Houston Greenlee kag English sa matan. Kadagit agdengdeng itaan niya aya. Amo yung matidikalman apo tinagbalin nga topic tayo ko. It is all about the 80s. Houston, yeah, it's very yummy. We call it tinola. We did not put papaya, or we did not put, what is that, from Baguio City, but we put the local the local malunggay. Di ba? Nagimas inay, ang sarap-sarap daw. It is very delicious according to Stephanie. Yeah, yes it is. It is our comfort food in the Philippines, and I hope Houston love it so much. I hope Gio was able to cook it for you, Houston. So, yesterday our topic was all about 80s. The most colorful decade. I am still full. I am still full, guys. And I'm burping, I am burping. Agburpak apo, I am burping. How is this? I love it, sabi ni Houston Greenlee. So, we are now going to start our program with a bang. With a bang, bang, bang. Di ba? Ti programa tayo itatapo nga kasta. Andito si Houston. They are competing for the Great Food Truck Race for season 15. They are now under third week. Is it the third week? Third week dan sa dato yan apo. Rica Grace. Hello Tito. Have a great day ko na ni Rica Grace. I love you, Rica Grace. Hi, Maisel Placido. Ituloy tayo, di kitay nagsasaritaan tayo, idikalman, 80s. See, Houston, I am wearing hat because this fedora hat from Burberry, it's like very 80s, and my over-decorated neck, full of jewelries, courtesy of the pawn shop. Diba? Naka-beautiful ko na nakasakat. Kilay is live ko na dapay. Kilay is live. This is your third episode. Monday. Third episode was last Monday. Ayan. So, congratulations and kudos to your team, my dear Houston Greenlee and Gio Fajardo Greenlee, together with, I forgot already, your companion Houston, who is the DJ Williams, the straight guy from America also. Colorado. So I'll get to see you, I'll get to text you, I'll get to PM you, whatever will transpire with our meeting together with Ma'am Jen in the local government of Dingras, because we are going to tackle about your planning to have the episode of the Great Food Truck Race to be played in the center of the auditorium. If not the auditorium, maybe in the Balay Dingras, right? Yes, DJ Williams, sabi niya. He said, what? What is that? Salsa Queen went home. Oh my God, so the Mexican queens went home already? Oh my God, Houston Greenlee. Okay, is still in the running towards becoming the champion for the Great Food Truck Race being played in the United States of America. Hi, Patty Pascual. Patty, nakadado ito kuntuking ka nga goggles mo kada bling bling os. Take a look at this. Di ba? I will give this to my anakan Patty Pascual. Roderick Ballesteros is also watching. Josie Ramos is also watching. Anati masa Roderick may panggap iti 80s. Now let's get started. First off, for the 80s, what are the 80s, guys? Kunan. Balikan natin yung topic. So, biyanan tayo di topic tayo idikalman. May panggap iti. Yes, sabi niya. Gure ka man pay lang. Real D Thailand is also watching. Hi, Real D. Are you also a 70s, 80s, or 90s baby? Ag commercial break tayo man pay lang, guys. May we have the first commercial break, and then right after our commercial break, it will be very fast. This will be a very 80s. This will be very colorful, and we are being participated by a lot of guys, especially Houston, Patty, Real D,
to all my friends all the way from Spain, di ba? Noel Saladon Ramos Jr. is also watching. So agsublin to that yung programa tayo nga anya aya with Ina D para iti DZRL 639 kHz Radyo Ronda Batak. After this welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar cholesterol bimaba nagnormal apo iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicus napintas apo. Commercial break. Yes. Walang no. With Ina, the Arlene Prado is watching. Hello, dear Arlene. Kumusta kayo regards to Pastor and to all of you guys, to your family, to your gorgeous family. Dagiti sumagmamano, nga inan aramid, dagiti nakikita tayo, dagiti ginan tayo, dagiti ay ayam tayo, idi 80s guys. For your information, we are headed to Dingras 2. I will just see because I am in my FB live Houston, okay? Irugita yu deto apo. Aside kadigitay sabasabay nga kulkulay ti badbado at dapay na uso idikwa nga agsilsilaw nga tsinelas puno agsilsilaw nga sapatos. Di nga mean, but only those who can afford during the 80s can buy that. Agsilsilaw nga sapatos. If you were in the 80s, you have at least may isa nga jersey. Jersey was so high fashion way back. Jersey, Lucky Verdadero Gallegos is watching, Susan Aquino is watching, and Mary Ann Galicia is watching. If you have at least one Chicago Bulls shirt in your house, 23.
The number 23, who is that number 23 in your jersey? That is Michael Jordan. Diba? Apalanda ka, no, da Michael Jordan nga badom idi. Numat agapo ka Hawaii, tada Hawaii, kuna nga kastadeta badom, apalanda ka, idi unanan. No addayayam, no awamot, no dananti, muno ninanang mo, kanayon na ka nga paturugan. Di ba binabalensuela Bernal? Kanayon na ka nga paturugan after lunch, no awan laki di klase. Di ba? Tapno si kakano, dumakkel. Di gamin? Lubi-lubi kuya makapamiskas dyan nga banding idi. Yes! Together with Josie, kani tekabsat na nga tekabsat na nga kabats ko. Kanya Auntie Francisca Balensto Mariano is also watching. Ana di kiti mareminis mo Auntie, idi 80s, 70s, 60s. Kunada ditoy, lubi-lubi. Lubi-lubi nga adayang coconut na. Lubi-lubi nga ada margarine na. Lubi-lubi nga adda pay. Ana pwede kiti daduman si ka Josie. Ana pwede may lagti lubi-lubi. Na social na una yun, no? Pwede. Adda dairy cream na. Ngam na, the star margarine mo idin. Perfect no kwan. Hello. Good day kin ka, sweet Rebecca Parado. I would like to convey also my heartfelt condolences and prayers for Christian, anak ko. Jake Diego is also watching. Eto na, ituloy na natin. Chicago Bulls or t-shirt. T-shirt na merong Hawaii, USA. Hello! I'm so back for Anya Ayam, ang Leilani. Paturugan da tayo, ni nanang tayo, itimadam. Tapno, dumakkel ko nana. Letipay, ibagbaga, dagitay, matatanda, wano digitay, lululo kadalulula tayo, ngano adda sugat tayo, iso nga dapat hangkay nga rumrumwar. Hangkay nga rumrumwar ko nada, tano masugatan ka idi, adda rumwar nga bagas ko nada yan deta suga mo. Adda ibagada nga, adda rumwar nga padi, yan deta sugat mo, di ba? No si kakot, no di mo kayat nga ikante alcohol, kunada. Iso nga alcohol kun deta iodine ipanda. Gaputa na paniik, di mo kaya nga ikanda, ibagada, no di mo kayat nga ikante alcohol, data sugat mo, adarumwar nga padidta, adarumwar nga bagas kunana. So, in the end, betadine ang magpapatahimik sa iyo o kaya alcohol. Nimot na nang kantatang idi, no masugatan nak, my God, and it is already forbidden by our pharmacist, Catherine Castillo Belong. Tumarin nyo lati antibioticon, di ba? Mapanda ko in the 80s or 90s or even now, adda mapanda patudtudanda iti dati antibiotic. Ananga rod daytoy auram ita kunana. Dati aurak ita kasla bakla nga Koreana. Bakla nga Koreana nga bumakot. Dati surak itatta. Hanggang man nagbiang-biangot si ka Clayton. Thank you so much Clayton for the blessing. Diigatang ko iti na ganan. Kang kanen ni Gracia. Kang kanen igatang ka ni Gracia kang kanen data tinyorder na si ka Becky. Dati yan. No si kakit babae dapat ada butterfly nga hair clips mo. Nauso pa ila idikwa iti hair clips. Hair clips. Iyakayak dat antibiotic ko namkas ko na ni Mangkati. Iyakayak da idi. Amo no iyakayak da. Di ba? No si kamat kat addaan iti pamilyam addaan kunana. Amo yu dati poly packet kunana. Poly packet. Gumatang kayo iti poly packet. Ano dati poly packet? Ikwayo guys. Masyak kayo nga tinagan nagayam dati kat poly packet kunana. Di ba? Tatan, itimod pencil case mo, no si kakat may isang estudyante, mangipan ka iti banglo ijay, tap nunulukatam na banglo. Di ba? Naglalagay ka ng kisses kunana, yung mabango amoy data kisses idi. At dapat free stickers coming from films, coming from Disney, nga mapantay ipan yan, digita babag tayo. Mapantay ibabag tayo. At dapat digiti, mapantay ipan yan, digiti, inima tayo, nakaslatattato itan, kasjay.
Digita ti daduma. Ana pa digiti 80s nga ububrata. Ana digiti uso nga makan. Ti original kan uso nga makan idi ko original is chippy. Di ba si Thailand chippy is one of the most original kang kanon kan junk foods that we ate. Idun unana. Di ba? Stationaries nga gatangan tayo kadagiti iti ati paggagatangan tayo school supplies, national bookstore no social pa digitay stationaries nga nabanglo, di ba? Pinabangluan ti stationaries ijeta yung agsurat iti love letter kuno digitay crush nga no notes crush mo ni Mangkati, crush mo ni Jacqueline taypay nakilnet nga choco kunana. TikTok will always be forever na pagkain yan. Tay, karinjubet, nga rod, kumakain po kayo. Ano yung karinjubet? Tay pa'y nakilnet, kilkilnet kunada, di ba? Itimot notebook, si Kamakdo and Dexy, Sterling. Sabi niya, Sterling, nanginat Sterling. Anati kang kanam idi 80s si Kamakdo, ubing pa'y ni McDonald, dati kapipintasan nga member ti LGBTQ. Oishi kunada. Anat kay ng ti oishi iti Japan. Delicious. Yes. When it comes to perfume, Nenuko, Denene, Angel's Breath, namnangina. Di kadi, agresulta aklaang iti Johnson's. Johnson's, di ba? Nenuko, right. Timot uso nga digitay boy band, oh my God, the early 80s, kastaunay deto yung boy band. Try to Google it, i-Google you, Menudo, the Robbie Rosa, the Ricky Martin, digitati naguso kideta nga 80s. They call themselves Menudo. Kunamot ni Eric Cruz, Zoom, kunana, Zoom, Adaprina, Adapritoys na ijaunag or even 25 cents, right? Eric Cruz, thank you so much. Raymond Francis is also watching. Yeah, Nenuko Bangbanglo ni Chris Aquino. Yes, nakasusosyal ka. Denene, kung na napay idikwa. And Angel's Breath. Di nga min, ang bango-bango. Ako naman, sabi ni Jacqueline Rivera, tira-tira. Tira-tira is sagninikol or sagbibinting way back. Sabi ni, kunamot ni Dexy Thailand, at dapay song hits mamang uso idi kanayon nga mapankam mangkita dita market. Mapanak agbabasa kasi nauso pay dita market idi ko si Kadexy agtugaw ka rentaam. Di ba? Rentaam DJ Comics. Taadot kayat mo nga kuha. Adot kayat mo nga basaon. Aglalo digiti itutuloy kung kunana. Suma kung kunana. Mga mata ni Angelita kung kunana. Sweet Honesty is a product of Avon. Adapay may isa nga magugustuhan ni Manang ko nga Josie Idikwa. They call it Forest Interlude. Di ba? Upahan ng pocketbook, right, Dexy? Ton Castro, is this Halson? Hi, Halson Castro Barok. Ni Halson, millennial, hanga na yan ti 80s. Ingka sumurot ko na ni Mang Leilani. Yes, sumurot ni Jaja, Shaq, ni Odi, kan ni Joji, mapankam sumurot ijay, mapankami ijay. Yan ni Mang Grace Inton, madamdama. Nancy Drew pocketbooks. Of course, Nancy Drew, who can forget Nancy Drew? Dati, ada iso na kasama isa nga James Bond. Meron siyang mga adventures, para siyang spy, para siyang, ada digiti ubra na mystery, solving mystery ni Nancy Drew. Oh my God, Daniel Steele, very 60s, 70s, and 90s. The Conspiracy Theory, Daniel Steele, digitan. Helen Maris, kunamo ni, of course, pocketbook. Lualhati Bautista, Olivia Olvidado, diba? Ay nakasindex si magkaedad ba tayo? Bakit alam mo lahat yan, kunana? Because it is 70s, 80s, and 90s, these 30 decades were interconnected. Kasla dala agkukwadigita, kasla dala agsisinurot. Ni Mangkati kadwag,
It wasn't the 80s, it was the 90s nga nauso iti disco ng bayan, nauso iti paspasala, ni Mangkati kat sosyalera detoy. You don't only know, Adamson yan ni Catherine Castillo Belong, inararam ni Alan Kaydik. Inararam ni Alan Kaydik, ni Cathy Castillo Belong idi, inikan na pa iti varsity player nga, varsity jacket ko na di inaldaw mo pa dyan ultra ni Mangkati. 1986 na kasin ko na. Oh wow, patayin sa sindak sa Barbara. Si Barbara, pelikula, di ba? Teresa Pelendengue is also reacting. Naimas pa di Tikboy, di ba madam? Apo padak ni Tikboy, agkalbo nga lakay nga daiming na, babasit ti Torsona, babasit ti Ima na, ngam nagdaktil butit na ni Tikboy. Diba? Wahaha, gaga, kung anak na ni Mangkati. Whether it's true or not, Mangkati, basta nangag ni Ma'am Jeanette Asuncion, nga si Kakit RR1 ti PBA player. Tita Catherine Castillo Belong, yes, kung na. Fina Pascualianes, ano ti ma-realize mo iti 80s, during the 80s, Fina, kay anak ngayon na yan, di ito ayakat dakam kadatina Lianes, idi talaga nga super dance kami iti Pointer Sisters. Dati, hey, jump for my love. Kunana. Then, you know my heart. Di kita ti kanta na idi. Mr. Clean kunana. Mr. Clean ti sabon nga aglaba. Mr. Clean, mahal ka namin. Hi, Joji Castillo. Mr. Clean, mahal ka namin. Perlapay. Wala na kayong problema. Ajax Plus ay narito na kunana. Agam-abay kam kang Kati kunana ni Mang Jeanette. You are all Generation X babies and most perhaps you all know what I'm telling. 1983 nga nayanak ni Pina Ngalianes, kapigsa ni Robbie Rosa nga mang patrab iti puspuso. Dagiti babakla kun babae iti Pilipinas guys kastaunay ay wow lodi ni Tita Catherine Belong mahilig ti singkit anak ko ma kitaam ni Apo Belong kat arasing singki na di kita ti magar-aram kingkwana idi ni Mangkati ibaga malapud nun napintas ni Catherine naka-Asian ni Kati detahan mo pulos mapag-lipstick nga babae. Daam mo, pinilit dalang idi nag-Redward Adamson as pharmacist, pharmacologist. Nung napintas ni Kati, at dati linlinching kadakwa na tirupa na very Asian. Di lang nakita idi. Isupay ti dati kwa, nabanglo lata nga babae deta. Nabanglo ata aga denene, nenuko, nabanglo. Ata super sustained, isuna ti bangbanglo nga agapot Amerika, pati dedi chuhenis nga kastakot, talaga paborito na. Uso pa iti magic lipstick idi. Yeah. Up to now, anak ko, magic lipstick is the green one. Kung nabimpintas pa din, jay adi lipstick, batit lang dup mo nga kasakat, ito na kong katag, pinkish or orange san. Gio Fajardo Palacio Greenlee is watching. I hope you can comprehend Gio and Houston, no, ano dito pagsasalitaan mi. It's the 80s thing, dito'y Pilipinas. Dito 5. Pampalipas ng oras, ano pang palipas ng oras tayo, we usually play brick games. Brick games, di ba? No, the brick game mo, idi kongkat kastauna yon. Numapang ka, Jay, apo, no kasanot kina-advance na. Tamagotchi is very 90s. Tamagotchi. When you get to have your pets, virtual pet ti Tamagotchi. No naungyat ti rupa, aglalon, agsabat kiday na, adaywam laengen no kasta. Pakpakuna na ladeta. No amum ti ugali ni Mangkati, Mang Jeanette. You'll get to love him. Apengar nga da kami, nabayag kami nga gagayam, agkakabagyanan, agkikinawatang kamlat tangamin. At daag ijay Paranaque that time. Tora bang idi ni palabas jay. Apo kuna na apo PPEM apo lakay kuna na. Apo Diyos ko. President Ferdinand E. Marcos. Tora bang. It was a youth show matinee idol movie deta Tora bang. Love Geraldine Narciso is watching. Wow, inay, naka-make up. Shout out man from San Marcelino. Shout out kadagiti amin nga taga San Marcelino. Bulintik, kunana ni Eric Cruz. Ituloy tayo. Bulintik ka no, one bagadeta idikal. Bulintik, different colors of marbles. Di dete pagkwa tayo. Pagayayam tayo.
Buahaha kung ano yung hati. I'm only 5 years old noon uso iti tora-tora bang-bang kunana. Dati pay, sakbay nga agrugi iti klase tayo, agay-ayam tayo pala ti Jackstone. Itimot malam, sakbay agay-ayam tayo, aglilinimangan tayo pa tagabaldon. Yan di kita school tayo. Sakbay mo't iti malam, agsusuka kami, agsusuka tayo, yan di kita dandanom, aglalo, di tayan mi, di ta guerrero. Diba? Thank you so much for reacting. And andito yung anak-anakan ko, the head and the president of the LGBTQ, may sa detimot nga 80s baby nga, very intelligent, kung magugusto klaunay. Kunay na, 1980 are jump-started, 1980 era, jump-started the amazing breakthroughs on movies, kunay na, on movies. OPM, the original Filipino music, fashion trend, and etc. A generation that uncaged our spirit. Disco. My God, disco. Mangkati, naga na dati pag disco, dita Manila Interconon. What are the discos in Manila? Equinox, anapay di gijayan. Di mo mapampanunod ko, di kita gay baron. Kudi si tita, magustok ay ayamen ko nana. Makopa kasoy mabolo chesa, ada amin di balay, deta mang leilani. Makopa, mabolo, kasoy chesa, ada amin di yan mi deta. Ano, di kita pagbidiskon, ij Kwan, ij Manilan, ay, nalipat ako. Shout out mo man inay ko na ni Jacqueline Rivera, kadigite barangay officials iti Baksil, Dingras, Ilocos Norte, headed by our action man Apo PB Ernesto Calano. PB Ernesto Calano, good afternoon. Patrick Balagat, good afternoon. Kada kayo amin nga taga Baksil, I love you guys. Aglalo ko ni Apo PB Ernesto Calano, our punong barangay, nga nakagugwapo, and then may sa isuna pa nga makijojoin itimed medical mission me because he is an officer of the ASERT or AXERT. Pegasus, apo mo't! Magustuhan ni Patrick Balagat, ano na tiyempuan na, idi 80s ti Pegasus. But right now, awanan, ti Pegasus guys, iso ti paggapuan, dagiti artista. Digiti the dancers, ijay na pimpintas da pa yung artista. Sungka, kuna ni Kuwa. Apo, pinuuran. I know guys, you all have your sungka. Thank you so much. That is our pastime. Di kita ti pastime tayo ngububra. When di irigasyon, nagtatampisaw sa tubig habang mangmangan inartem bago pumasok sa klase. Di nga min? Ala, ado pa nga 80s, ado ti ma-remind ka tayo and it brings memories to us. It just gives a smile. To me, Jericho, we're speaking everything about is 80s, di ba? Agsublin to dati programa tayo nga anya-aya 80s, the 80s edition with Ina D, more commercials coming from the technical department. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamay
Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey Stibicus, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak nga kanayon to buksit ko. Namidi ada nang ibaga kang yak nga dito yung TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos pimintas ti dito ko ti blood sugar cholesterol bimaba nagnormal apo iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Yes, yes, yes! Agsubli ni Ina di para iti anya aya program na dito Radyo DZRL 639 kHz Radyo Ronda Batak. Chess and Domino will always be in our hearts. Maususar pa ila deta. Game of the Generals, pa. At dapay lang, Sir, J. Quezon Avenue, ay agop-operate pa lang itatinagapon da Rosana Roses. Actually, I had this makeup. Ada pa nag-makeup mi kada Rosana Roses sinupay. Adong artista. Malagipon ti kaadunan nga nagdan-dancer dita Damawi Taylor na make-up ak di kita. Nangina bayad idi ko 1,000 iti may nga ulo. Chicks o'clock, iji avenida, ti amok, income nukwa, no makasahod nak ti kina, sales lady ko na ni Jacqueline Rivera. Ado nga diskwan, di Quezon Avenue kas ko na. As in yan, ta Quezon Avenue, ta West Avenue, nakatado yan ta Banawe, at daami nga pagdidiskon dita, disco nga nasusosyal, tila pang panunod ta Equinox, adapay DJ, Manila Intercon, ana DJ yan. Ito yung Ilocos Norte, and ta Fort Ilocan dyan, tinagan na idikwakat DJ Disco kunana. Hi Mary Christine! We are talking about 80s and I just made an example nga ni Tina, ni Maria Cristina Llanes Apo, iso ti kadwak during the dance competition, very 80s, na kanayon nga winning, the winningest school is Dingra Central Elementary School. Di ba Tina? Ni Tina, iconic kanyak dito nga babae, aside from her being beauty queen, kang kanayon nga makurkuronaan, tiinal daw na nga balon detoy, Coke, digijay, detoy, naganan, Magnolia, High C, adapay dati balbalunan nga nga salop, chippy nga nga salop, si Katina. Agpadakay ka ni Nick nga Thailand. Ano nga ron, ti-sport mo po, volleyball, sabi niya kay Kati. Abong-abong, balay-balay, past time before. Dati mat abong-abong, balay-balay, isot na kalalaak. Ti kinabekik. Desperado Cantina, Jay Fort Ilocanja. Yes, doon sa labas. Pero doon sa inside ng Fort Ilocanja, we have the DJ Disco. Comedy bars. Saka lang nagkotikom comedy bars way back, pero the first comedy bars were in Malate, Manila. Simon Salenda Jr. is watching. Ara Pizarro is watching. Jacqueline Rivera, yes, this is very 90s or 80s na, 2000 na. Clowns, Library Zirco, mga very, very millennial na yan. Hi, Romel Ramos. Yes, ni Romel, very 90s, 2000. Kung dati nga gayom ko ni Romel Ramos nga nakagugwa po. Hard rock nga pagdidiskwang talawag. Adapay panganan dito yung asidig tikwa nga pagbarbarte kanta, idi kwa si Karomel. Asidig dito yung Parinias Trans. Diba? Cheryl Pelayo is also watching.
Ano pa, ano pa, di iti 80s, iti Ilocos Norte latan, ado pag didiskon dito yung mat ay idi kuwa, ado pa iti pag sinyan mat ay idi 80s dito, ado dati pag buyaan, dapay iti X-rated, Grace Cinema, kunana, idi kon ad dapay dito, idi 90s, ad dapay dito, Ojon, Family Cinema, iti Five Sisters, anak nuka na, ganda dito, Isabel Cinema, kunana, Trumpo na may ilaw, but of course, trumpo na may ilaw. Ano ka tiawag dati trumpo? Isabel Cinema. J Basement Manila Intercon, pag discount tayo pa, idikas, iso nga rod, i-google mo man kat iso na pan mi nagdi-discount data, idi ko kada jaja, yan data, Basement Intercon, Manila Intercon, ada pa yung may sa Tamakati, nagsosi kamuton, no makadanon ka, but I was able to get there, nakasososi, Euphoria. Sa Euphoria ng gabi, kung kunana. Di dyan dati, bagbagay ni, nung mag-MC ako sa Euphoria, nung nakaraang gabi, di song ibagbagana, di dyan ni Andrew E. Kasi no, Euphoria, kunana ita, Greenbelt, Makati, nakasusosyal ka. Euphoria ba yung di napuuran nga dapat tagadingras Mangkati. Mar Cinema kunan ni Jonalyn ngayon bandak. Hay inay pa shout out man Rainiel toy Solsona. Hi Rainiel kan dagiti amin nga gagayem tayo. Idta Solsona pagsasaritaan tayo ti 880s anamot ti adayon ti panuno ti 80s iti Ilocos Norte. Iti Pilipinas lang akin Manila. Peppermint Cas Asidig Parinas Terminal. Hayan dati dayain na Mangkati, dayain na or amyananin na. Di ba? Lawag Chatter. Oh my God. I remember this one. Ozone Disco. The Ozone Disco, very popular because somebody from Dingras died during that incident. Ganun, jak amo no anatikwanan, but the exit ngamin nga kastakot naka-close, uno kasjay, dito Ozone. It is very adjacent at the Makati dito Apo. It is somewhere in Makati. Asidog iti Systems Technology Institute nga nag-training nga way back. STI Ozone Disco. My God. Naga na digiti pamilya to yun nga adanay ramraman dito kuwan. They are related to the Albanos ni naganan nalipata kun Mangkati. I-remind you man kanyak digita. Adutin pasamak iti biyag kumat Ranyada ni Ranyada family. Ada may sa jay nga napan nakidisco that night. Sabali man tinapanunod kon. Kat 80s kat very kwa. Let's go to the music. Who are the iconic artists in the 80s, di ba? Anak ni Mang Wanda, anak ni Nana Wanda, nga may isang anak na itiranyada family kat hay na-remind man kanyak deta nga insidente ita Ozone Discon. Okay? Ano pa digiti daduma? How about panganan? Ano ti panganan ito Ilocos Norte idikwa nga napintas. Barrio Fiesta, di ba? Barrio Fiesta, Five Sisters, Manglani, Five Sisters. Barrio Fiesta, Peppermint, ano pa iti addadta? Always the empanada will always be there. At Dawangs, at the Dawangs pala forever and ever. Amen. Tingamin, Hot Stuff. What? Hot Stuff is located in agpa, mapangga di Barrio Uno, agpakasday ka. Agpalaot. Timot artists during the 80s, very iconic, Agamulak. Who cannot forget Agamulak? Raymond Lauchenko, Herbert Bautista, Rufa Gutierrez is somewhere 90s. 90s no kada na Rufa Gutierrez. Yayo Aguila is very Bagets 1 or Bagets 2. Sinupay. At dapay na Yula Valdez. These are the films na talagang patok na patok noon way back. Maricel Soriano, Sharon is Nuki. At dapay di kwa Sharon, Love Gabi. Kunay na. At dapay dayat ida asidig tiyandaan naka-shorts ti servers da idi ko na. O truly, at dapay dita dayat ti asidig tiyandaan ko na. Yula Valdez, si Amor Powers Valdez, sabi niya.
Yes, Barrio Fiesta own yata ni Heart Evangelista. I think the Evangelistas own the Barrio Fiesta. Bagets 1 and 2. I'm growing up, getting down, and then my reality comes around, and all my friends who love me, how can I go wrong this time? Kunana aya, I'm growing up, getting down, between reality turn around. Diyan ka mo no ususupe dati bagbaga. If all my friends are around me, how can I go wrong this time? Doesn't shine all the time. It doesn't shine all the time. Oh my God, I am so 80s. Hot and Spice. Asidig ti en corpus ko na. Dohan. Original. Ti pansit ti Dohan. Sino ba iti artista? Sharon Cuneta. Gabi Concepcion. Sino di kita'y tandem nga magustuhan tayo idi? Sharon Cuneta. Gabi Concepcion. Isnuki Serna. Albert Martinez. Maricel Soriano. Sino pa? William Martinez. Sino pa di kita? Ni Vilma Santos. Boyet De Leon. Ayan. Nora Honor. Tirso Cruz. Diba? Oriental. Apo na kayo imas. Dito ibagbagang mang Leilani. Dito original nga talaga ni Oriental Mickey and Lomi House. Ken Lamoda. Apo nagimasan. Of course, Rochelle Pangilinan. Rochelle Pangilinan Solina. These are 20s na dito yan. These are 2000 na. Pamela Sabuco is watching. Hi Pamela. Kita nyo nakadado dito ni bagbaga tayo. Puro pa ilaang dagiti ibagbaga, digito agbuybuya ken agdengdeng guys. Ti 80s nga nakairuangayak. Nakadadon tinaybagami. How much more if I will try to Google everything good iti 80s, di ba? TGIS is 90s. 90s ang TGIS. I think dati di pa nagkwa iti youth-oriented show. If they have Tabing Ilog in ABS-CBN, they have TGIS. And that TGIS, iso tinang kickstart, iti karir ni Angelo De Leon. Angelo De Leon kanidete nalipata ko, no? Anatikwa na. Basta ni Angelo De Leon, iti Tabing Ilog, it was ni Amor Powers nga si Maruno, ni sino pa, Rica Peralejo, Dieter Ocampo, Patrick Guzman, Degita. Hi Pam, kumusta ka? Ano pala, digito agibagbagada ni Ala Entertainment Klat. Ako nada, Ana Luna, RPN 9. Yes, digita. Ay, we almost forgot guys. Annalisa Flor de Luna. At dapat paggatangan ti fried chicken, kada fried chicken, nekta sirok, ampi chatter talawag tita na imas. Opo, awan dan si ka Eric Cross. Mira Nova, kunana. Yes. Jody Santa Maria's career was kickstarted iti Tabing Ilog because she was seen nga she has the depth. She has the depth on becoming a great actress. Take a look at her now. May sa kadagiti uray manahan nga agbaling nga superstar, but she is a superstar in her own way. Hanpulos nga may ikat ay magugustok ni Jody Santa Maria. Kahit ano pang sabihin. Chibugan sa RPN 9. Kunana, of course. At dapat may isa, IBC 13, School Bukol, Tito Vic and Joey. Ano pa? What are those TV shows nga talagang iso tinagkuhan tayo? Lira Star, Shaina Magdayaw. Yes, these are very 80s na. Villa Quintana, of course. Who cannot forget about Villa Quintana? Nico deto, iti anak ni De Leon. Ken Nico sin deto, kuha na ti Villa Quintana si Jacqueline. Yes, the broken marriage vow ko na. May kami sa amin ng kwati. Hiraya Manawari, kaluskos musmos, kwarta o kahon. Ala apo kita inyo kadlaang iti 80s aya. Basta siya magustuak boy-boyang iti ket Wonder Woman kunamot ni Clayton. Diba Wonder Woman, very iconic. Mapanak mat jelikod iti kirikap idik tapos agpuligo sa mat Clayton. Diba? Mapantay agpuligo. Kamantay mat agbali at ilusyonada tayo mga Wonder Woman. Mula sa puso is number 1.
Actually, it was adapted by a Malaysian or a Thai movie outfit or may isa nga ano na ganan. Agan arami ti pelikula or teleserye somewhere in Malaysia kasjay. Flor de Luna, Annalisa. Kim P. De Leon and Donna Cruz. Kunana. Batibot. I cannot forget Batibot. Bonggang-bongga ti Batibot. Isuti, our learning experience was really at dayan tikwan na nga to. Agpadata kunana. Darna, of course, ni Vilma Santos. Little Miss Philippines. Who can forget Aiza Segura? Huwag kalimutan, every Wednesday, $1 Million Man. Di ba? And sa mga cartoons, kunay na, sindi jay, Esperanza. Dati Esperanza, isumiti ng kickstart iti dramatic acting career ni detoy Judy Ann Santos. 1996, the height of Marimar. My God, who can forget about Talia? Na talaga namang sa diwa. Diba? Talia Marimar. Ow! Kunana. Bionic Woman. That's my boy, sabi niya. Russell Batallones. Oh my God, it's already, we only have 2 minutes and 5 seconds, guys, for our show today. And I believe, let's call it a day muna. Diba? Dali Agamata, hello mamang, musta? Sabi ni Dali, hello! Hiraya Manawari, gulong ng buhay or gulong ng palat. Thank you very much, guys. Thank you very much for giving me that smile, for bringing back the memories. Itultuloy tayo ito gagayam kan kakarasap dagiti 80s, ang mga 80s na pinag-uusapan. All 80s again, iti panagsubli, daytoy programa tayong tumanen. One episode, one topic tayo itataa. Mr. Pogi, doon nag-umpisa si Jericho. So I would like to extend again my hello and good days ahead. Kanya po, Rod Sadjan, the General Manager ETRPN, Sir Joel, to all of the engineers, Dagiti Guardia, to Javer, at sa lahat ng bumubuo ng NGT, Doc Honey, Sir Rolly T, ti Doc Honey's T because is still by one take one at 1-2 Kadagiti Drugstores Association of the Philippines. Thank you very much. At iba pa, marami pang iba tayong tatalakayin. Iti sumarsaro nun tong episode dito. Anya ay nga programa tayo. Hello, Auntie Henning Balesa from Catanduanes. Shakil Pelendengue is watching. Hi, Tita, miss you. Ingat ko na. Jacqueline Rivera, kaya nagbunga ang pagiging Mr. Pogi ni Jericho Rosales, Kuya Jay's Restaurants ko na. Have a blessed day to all. Get ready, Jaja. Get ready, Joji. Get ready, Dexy. We are going to Grace this afternoon. Thank you so much, Manang Leilani. Thank you so much, Clayton. And agsubli kam tumanen kadati programa tayo nga nakaarariwawa nakadangdang nga ngem naptuan iti ayat. Ken Kararwa coming from Anya Aya. This is Inadi in the house, in the place to be. Anya Aya, we'll be back again. See you guys. Thank you very much. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo po, nababa hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naminsan nga rabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gapot ang imatot dara na ginurnurak gapot na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB-Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB-Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB-Cos. Anya-aya! Anya-aya. Anya-aya! Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya! Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya! Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawanan lang.